renovation and modernization adimalong KACCM rong hangpen kangpu. Taranang swalong Assam Janajati Sanskriti Mahasabha Karbianglong District aro kising. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedam tang chitini phain kore sirke pani la khain kore si ani solar project along le puthak langki ik LP school ahong chata long Karbianglong land protection committee pen rong kriketom arong astara tum chelangsi pherang kyamai ke phapon pherang kyamai long kedam tang chitini phain kora pho ani KAC secretary si im tarunang ki pudun solar project ke parlo along le do ana bangke long le pata do et punang ki puduna puthak nitum ning duglo pusi ning jepon Athe ahok pet langdam pulote bangso habar along kidok phan kepen phan inkoi arata tumsi longle pata dochot lasikonat pensi longle pata kilong pon etlo mate joy joy pentong longle pata simar pi et mapusi karju padopon nilitum longle pata asai ki claim et japan bor ipon lo bonta ke isiatum ahin pen asonamung padoaret lasi solar project along tangka pi joy joy abangki chokchi Lasi solar project ki parlo do an mate pata do noy avinoy mate geotech ke en atum ana phanta longle anam abangki pinangji pusi ningje pon alam ada nanga chong thui nanga chopai bang itam konsial sara ba leng ti chil song tha si chong thui bang ke ki thina ya bang ke nili kudam ji so Karbianglong ara ra pha geotech enangi solar project long le phelang long do nangji mang te combination long nai pulote geotech enangi pusi Karbianglong ra pha council so arong ara phan di phumanja pe ni suya phan Karbiak ara phan hang ya latum ki thege ding atum mundor ya roben cheng lok la pen pil thia donara aling thege ding atum lada gari dami gari na pachi je lada EMCM pil the barebe piso aling the filima piso also da bang er hala haya tum intela so geotech en ben tini kunalo approve kilo tini ani lada yetu mithang yongjung along arat atum tami potata do pakpi isimala do potavi arong potavi arong sigong sidami alang to bangke potade elo bus ningge pili bangke so bothi rame kuna potalo go do ni tumalong ni tumalong 100 pen 20% da potado ta hai tema di sihe dala si council long siga thi bang pi potade elo so potade da approve bangke nang paklang nai lada la pen along li along wang nang ji alang tu ma jong sida puta do pulote along le do pulote nang tu mondor sk wan vida dahlo ni long le dahlo phakku pisar pusar pe chokle ma din por nang si yong thek nang la pen alu compensation poisa ola yo pu bangala ni tu roi KACEM surjarong pharaphan ke pangni dunke lahai rat ki duki sum kachini jia phansi chetoy dun loke alangsi lahai alam ke chini bek nangpo bontan nona banke rada farman ke claim PG kalisi solar project ke parlo along le do anke borjan asorsi naga tumaphan longle chu jor lapwa paksi akoinang pithu lesi EM rong phara sang ho banke borjana rada phan dia chu hang bek nang ji pusi pherangkia ma long pen ke hang padopon ilitum Karbianglong autonomous council tum kalili kalang lang rong sordom phan la solar project parlo nang ke bokpon tangkai mon nang ke pakpon pi pini 1,75,000 tu alang tum kipu ke kenang kenegi ke lake chok che alang tum mithang Karbian ke rai kom phan kali businil tum jongpon thebun athege thoden long punoi Kaziranga along punoi bate hol numunigor along punoi hadake emon do tu ilitum adung helong name 20 lakhs to 29 lakhs ana tangka kipido boy bita menili tum Karbiang dak solar project parle long ke non ta 1,25,000 si ki hectare dipu dam tang secretary long tum ko tong dam long ta ni tum han la son senangi pudun la penam par ke ni tum papa thelo kali benang CM ye mana tingkun nili tum pini labang so poisa long nei be pini nil tum ka dak ki song nang de alang tum si lake nang panong bisi lane mon alang tum si nang pinai lake nilum ko hang nai kali alang tum si Assam land valuation ek along ka alang tum si kachinilo hala soron alang tum chala litum kiduke lagra bhani tum imek nang bin the labang litum komentoni tum kroin nei athige
alang tum si pini tangka kiduk lag raran tangka pinai athe alang tum hem dak pena long pre kedam lobute ke joy ke gali hala dak he long le china mile pe non nali tum dipulong name par bikha long hoda ke 40 lakh long le mondo lasang ha nili tum name rong long name naine mission adin sidu daming tulur pulut hada ka tame age kom nai tum lak khoba long le anam te namne de nili tum ela bangso along le lasan phada long le telong le dak toke borjan arara tumang ke naga bhan long le jor lablo solar project ke par long ke nali tum 1,75,000 kilong ta lage nali tum abahalu bujini to hanang ke nange bokdun tu labange nili tum labangso media thang ka pinrem bolo alang li ke ilu resource person pule pure ta henene lo alang li kilip kan sekai bang pulu lason ke komane chainong ki biang munde seganang ge alam alang chainong biang munde kali pote pilo lada kali kalang alam nili thana ge bokon ke lake alang li pini rong engkoya ra amikar dam han alang li tuning rivek nei dia thong nei News report KATV News. Nilip constituency ke parlo choki hola habra long nong nam ka chithang tong kalioni mati phonglang solang roya khoi puta pen choki hola pangri kroarong lang proding pi picnic spot along 1 kilometer ke thong lahelo lang roi suding ke ECCM tuliram rong hang pen rafting asai kideng bang so hud em surjo rong par em lunsing tiron MEC pobitro rong pi pen ki ong dong tum chetong du akhoi puta pen lang proding pi picnic spot pen phonglang solang roi suding tilong pula pen check kai phwa phan telong pen kachelo over saikimi senadim do pura kiram tang pora hud pen KACCM pan birka ke palia teng pen kiram tang chiti bhaingor resu ke pani KACCM rong hang hin pen rafting padu Prabjin pen RJ kiding upon lang proding pi picnic spot ke paman vekje upon siding pon sirak po laki alam pen chotkali akam pen si kadoka ve upon ke pathek long je upon si EC pen isya saya mudeng pon popusi karbiang long autonomous council long KACCM Dr Tuliram Ronghang pen ningje pon ki vije phansin tum bori pon bom no si samson ni tum kenan la so ni pini mithang la so plutan isi ni mithang na ma tha pon lo la si la so kama tha rek je ka son si ni ta theklong la so saing nengke la si aso ka pichun je phan je mo nang la tum alamen ke lia kam si ka pekla ki ban bori pon la kan hala all ni leave choki holang kang lang proding pi picnic spot along EC ki jui ki lang mi la anchot kalisi te long pen kachelo atim bor pung tara pung kachelenga towar non durga puja philote towar kaselam cheng phitpo la so towar tang de phi kangpu ahut Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma phanwansi la so adim ki paklang ji pusi KACCM ronghang pen ningje pon pekje asang deng isi theklong norisa long kenar tum chini ji laso tilong pen kiju English dan pura lake rafting mane kacilu lasi ala kacilu pula la kacilu lake angsong kang luji la lang suna long lok sikang abiang lok sinang sunji la sunang sunji bangke ladak Meghaloi pen cheng pen la pen Meghaloi pen dolo Arunachal la hini pen ki Assam long ke da Karbiang long lasi lasu kacilu lasu kiju ye phan mane la along apek hong ben kira tum phan English pen flora ke rafting banchar pusi pula hala na lang roi lang long ben lang sum la kiju laso phan si ka pache thang ye phan pumuji phan si laske ba lasin li matha bangke lada borpung darapung tuar non la puja pi seng lasu cheng pen tangdet ki lasu tangdet pen phi lasu tuar kang pulo chief minister phan ban pen lasu atelong langroi suding ka pi junji pha lasu rafting
adventure lah so apa lagi ya pan alang lagi non ke million do Twitter sih 20 million do plus lah Twitter ini lah ke lah ke Facebook itu tik lah lah sih lah ke tiang ni lah Cina pun selang pan ke pan je pun sih Karbiang long tai si Assam long North Sang bong ba India long son Karbiang long tu pula so apa je thangi pun selang pan ta ke pan je pan ini mungkin mathabo News Report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.